Assalamu alaikum, hürmetli tamaşaçılar. Ertenge aşka manny bıtkasın her birimiz pişire bile. Bugün biz sizin bilen mannik yasarbız. Onun için bizge kefir, manny yarması, may, 2 yumurka, şeker kama. Hem indi min bugün bu anan istermin anarga. En birinci ettirip kefirden başlayız. Mine min 2 stakan kefir. Siz indi 1 stakan alsağız da yaray. 2 stakan alsağız da yaray. Bir şulay manny yarmanı salasız. Mine mında 2 stakan manny yarması. 100 gram şulay may, atlan may isteybiz. Yumuşağan iyi temperaturasında yumuşargan mayını isteybiz. Hem şulay biz hazıranı izlebiz, bulgatabız. Hazır 2 yumurka isteybiz. Şulay. Hem indi pisok şeker kımı salabız. Hazır eybetle bulgatabız. Hazır bananlarını isteybiz. Şulay turap. Mizurlukta turasağız da yarı. Banan bulmasa büten yeşeşe alırga, jilek jimiş alırga, alma da yarı. Soğutqışta tağın indi әзірлеп қойған ризықларыңыз бар. Шуларны алсағыз да ярый. Ничек көңілігіз тілей? Суытқыштан ибары, хазинеден ибары ризық білән әзірлеп ризықны бола. Мен инде шулай түгәрәк итеп кенә турыйм. Һәм инде камырка баркычы истейбез. Tababızны бик әйбәтләп майлыйбыз, бик әйбәтләп майларга кирәк. Менә шулай. Савытны нинди дә алсагыз ярый. Мин инде шундый матур савытка саласым килә. Әзер катнашманы хәзер инде без табага салабыз. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a tavşırıp mannigimizni 80 graduslы kaynar mişke 30-35 minutka koyabız. Mannigimiz hazır oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanallah, subhanallah. Mine bit ol nişik matur gına şunday altın su tiske kirip pişti. Mine hürmetli tamaşaçılarım, bizning mannik hazır buldu. Şeyleriz tәмле olsun. Allah'a Teala isenlikler berip, tәмле rızıklar aşarga gına nasip etsin.